apa kan? Sip lah. Cuma kata jom rek. Pas tak buru sekali nih Pak Saad. Astagfirullahaladzim. Apa no matem kau tu pano? Cuk geng anjir den. Wah buru macam buru ke ajom tak ro-karoan ki pakai beun. Mungkin jera musuh atau kar belum maju. Amo sudah meden muncul kunci bawa sandal jiwnya seron. Dia Jinjo teh, aku sudah iuan teh. ada dona pasar. Ya. Pun lagu kimi dan kidoro kiri beri. Kita duduk sekali. Oh. Iya ni dek jija. Nama kita potap nama besar besar kade deh yo. Oh juru tu kang kau. Aja mah kowe. Pakai aja mama teh. Wah. Jet dah celeng dia aja macet bulu celeng. Kau tak king kok pasar. Tak aku anjir wah. Ikan besar besar. Ni serah cuma mati aja. Juru kang kau aja. Terus ben mah bisa dona anu apa? Mari teh. Engkau ni cewek yang pakai tentang foto. Iya marah tuli. Ingat apa? Sih. Apa oi? Iya. Marah yang kok minta buatan kok ngabas buatan ban lo lekan tah ada iya lo tak Oh, marah kok orang mengirimkan foto TV. Kok tak kok minta gendut di bahasa. Marah kok nyewa foto tu. Kok tak kuat dia bilang. Iya Dan marah kok nyewa foto bukan. memaafin dah. Marah. Minta si gaya ada rumah pun. Si zaman now. Wah, sih deh, Belum bekal sekolah. kan si viral deh itu. Iya belum. Ini nyanyi apa entah. Minta kirim foto pun kok. Ya campur den cek ben roh ben ngak ketang jadi ya ben ngak bu ben bah. Iya lagi nak. Iya kan. Jangan Lah sip. sip. Kirim bah yuk. Iya kira. Ya kan teng jadi pasar. Kayak deki bila ketemu ke bon jite. Duh, Yo. Ya pak tak aro bengko pasar. iya tina Arab deh iya. Operasi muka. Nyaman. Tapi butuh kopi kok dulu. Mau nih, Ya scan den sekali den sih Iya ya. kan nyaman teh mah. Ya voice lah den voice deh. Voice putar. Ganteng doang. Enggak, ganteng banget. Wah kan, ganteng doang, enggak ganteng banget. Kita kira kau jadi tak radus nurus sim kanyang koden. Kita tidur remah pasti. Masa engkau bila ketemu ngaji gue ben. Scan kok. Ya, Enggak. Engkau tai beritan butuh TV teh. terlanjur jeladen. Mana sih ngocak? Si Andi, anu apa selebritis din kampung mereka po. Ingko aku jeda iya buka taruh karuan pentaban ban kok antar kamat raji lu. Ya, Iya. dina ngena ban. Kelangkong. Deki aja butuh apa? Abula ya. Iya tina kok. Telepon ngabaan. Kedingakin boleh ya. Duh. Pas seneng bila bah ngendingakin. Celep ah bila ngendi ceweknya. Ano dong, ano nya? Kemarin saya kena. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं Cuk arah apa? Kamat raji rumah pas romantis bun kajuk. Sendar nang kok sendak kemana? Tak iya, ngapa? Enggak sih taruh karuan ki bener bae tak nemu nih bini sekali. Hari yang kok ngumbi mie. Kan tapi el batemu to siyo nguri yuk. Aduh yuk. Subhanallah. Mungkin tak nemu open BO. Dek mah HP lah. Bodoh.
Bode ya mun kira ben tanda ke usia dini ben ya benar ya. Ngku ke Pak El tuh. Belahe ya. Nah, itu aku udah kau nih beku. Mungkin nganu apa tuh nak juga? Atanya mano engko apa dimpel lagu ngandung mulolo. Apa keng ben sing ngisek tibi mano. Bencak ro karuan kiye teh. Mumpah mano nih kesek kaki kandi teh. Rajo nandi mati mano teh. Taruh karuan kiye ben. Lah ba tampelen iki ben. Ya kan mi wi. Nah, kan mi. Tuh. Enggak. Enggak kok. Kalau mau ke mano merti. Kamu kamu sadok sekali. Senjok rapat kok tak coba nyoba aja teh. Kamu Iya. teh. Awak enggak butuh lah mano napper wah. Nah, ini kor masuk Iya. aku. Iya dongku. Belah ya, belah. Suara kento botang je.